Om Swastiastu. Nah, halo alit-alit kelas 6 pun api gatrone dumugi becik nggih. Nggih, ring pandemi COVID-19 puniki iraga jagi melajah daring. Nah, melajah daring materi daring mangkin indek anggah ungguhing bahasa Bali. Berarti tingkatan-tingkatan bahasa dalam bahasa Bali nggih. Nah, sedurung ngelantur ke materi, ibu jagin latarang kide indek kompetensi dasar. Nika 3.1 indek pengetahuan menganalisis isi teks satwa dengan anggah ungguhing bahasa Bali lisan dan tulis. Nah, 4.1 nika indek keterampilan menuliskan isi teks satwa dengan anggah ungguhing basa Bali lisan dan tulis. Nah, niki iraga ring materi. Anggah ungguhing basa Bali. Basa sane keangen mebebaosan ring sejeroning krama Baline. Berarti bahasa yang digunakan untuk berbicara di kalangan krama Bali utawi masyarakat Bali. Nah, napi sane mawinan wenten anggah ungguhing basa Bali. Nah, wenten anggah ungguhing basa Bali, wenten kekalih ranah tradisional miwah modern. Nah, yening ring kenten ring ranah tradisional nika duaning kewentenan catur wangsa, berarti kasta nggih. Wenten kasta Brahmana, wenten kesatria utawi triwangsa, wenten wesya, wenten sudra nggih. Yening ring ranah modern nika sane mawinan kewentenan pabinayan utawi linggih jabatan. Nah, mina kadi wenten pejabat, wenten majikan, wenten guru, raja miwah sane liyana. Nah, nika sane patut singgihang sane nikang ibu wawu. Terus wenten pegawai, buruh, murid miwah sane liyana nika sane patut sor nggih. Nah, basa Bali punika anggah ungguhing basa Bali punika kekepah dados pitung soroh. Nah, napi manten. Ka pertama kruna alus mider. Nomor kalih kruna alus madya. Nomor 3 kruna alus singgih. Nah, nomor 4 ampura niki ibu pelih ngetik. Yening nomor 4 niki kruna alus sor nggih. Nomor 5 kruna mider, nomor 6 kruna andap, nomor 7 kruna kasar. Nah, bos, kita jelaskan satu-satu nggih. Nah, niki ka pertama kruna alus mider. Kruna alus mider inggih punika kruna alus sane rasa basanyane meduwe wiguna kekalih. Dados keanggen nyinggihang sang singgih miwah keanggen ngasorang sang sor. Berarti kruna alus mider niki punya dua fungsi. Bisa digunakan dalam alus singgih, bisa juga digunakan dalam bahasa alus sor nggih. Contohnya nih, ring alus singgih ide peranda sampun rauh saking Jawi. Nah, sane mencetak tebel nika. Sampun rauh saking Jawi nika kruna alus mider nggih. Terus alus sor aden titiange sampun rauh saking Jawi. Nah, kan patah yening alus singgih indek ratu pedando patoh tetap sampun rauh saking Jawi aden raga idepne sor seharusnya neta tetap masih taler ngangen sampun rauh saking Jawi nggih. Nah, selanturnya ne kruna alus madya. Kruna alus madya inggih punika kruna basa alus sane rasa basanyane magenah ring pantaraning alus singgih miwah alus sor. Nah, berarti kruna alus madya puniki terletak
utawi berada di antara alus singgih dan alus sor. Tidak terlalu alus singgih dan masih alus sor. Nggih, contohnya nih. Nike, nggih, driki, drike, ten. Nah, miwah selantur nyane nggih. Nah, selantur nyane wenten krune alus singgih. Krune alus sane keanggen nyinggihang sang sane patut singgihang. Nggih, sira sane patut singgihang wawu nikang ibu yening ranah tradisional wenten brahmana. Nggih, yening ranah modern nika wenten pejabat, majikan, guru, miwah sane liyanan nggih sira aja sane patut singgihang. Contohnya nih manggehin. Napi nika manggehin? Melihat. Nggih, mapesengan. Mapesengan bernama nggih namanya. Mekolem. Mekolem tidur. Ngerayunang makan nggih. Miwah sane liyanan. Nah, selanturnya nih kruna alus sor. Kruna alus sor inggih punika kruna-kruna basa Bali sane mawi rasa alus. Keanggen ngasorang raga utawi anake tiosan sane linggih nyane sor utawi andap. Wawu sampun nikang ibu. Yening ranah tradisional sira patut sorin. Yening ranah modern sira sane patut ngasor nggih. Contohnya nih miragi. Nah, miragi nika napi miragi? Mendengar nggih, mendengar. Nah, miragi nika kruna alus sor. Yening kruna alus singgihne napi? Napi? Miragi, mireng nggih. Terus selanturnya nih ngewehin. Nah, ngewehin nika memberi. Yening alus singgih ngewehin ngicen. Nah, muat. Nah, muat niki alus sor, membawa artinya nggih. Alus singgihnya nih makte. Manah. Manah nika perasaan. Nggih, manah perasaan. Terus alus singgihnya napi manah? Pikayun. Nah, miwah sane liyanan nggih. Selanturnya wenten kruna mider. Kruna mider inggih punika kruna-kruna basa Bali sane menderbe wangun asiki, berarti hanya ada satu. Nah, niki dijo dados anggen ring alus sor, alus singgih, kenten alus madya, kruna basa andap, basa kasar tetep nganggen niki nggih. Contohnya nih kijo. Nah, yening ring napi wastan ring alus singgih kijo. Ibu icen siki untuk lengkaranya. Kalimatnya kijo. Ratu Peranda jagi lunga kijo. Nah, kan tetap nganggen kijo. Terus ring alus sor, contohnya nih aden titiange anak kijo nggih, kijo tetep. Niki tembok, teler galak, nyongkok, pulpen. Nah, miwah selanturnya nih akeh kari nggih. Wenten kursi, meja niko tetep kruna mider nggih. Berarti milah dados anggen. Nah, kruna andap. Nah, kruna andap inggih punika kruna sane basanyane andap utawi endep. Nenten alus miwah nenten kasar. Nah, yening kruna andap puniki biasanyane keanggen basa pergaulan nggih, ngajak timpal biasane nganggen ampun kruna andap. Contoh nih, sube, teke, mare, edo, mai. We, ben pidan teko mai. Tuh contohnya nggih, edo misalnya. Do kemo, ditu ado alu. Gitu contohnya nih. Nah, miwah sane liyanan. Nah,
Selanturnyane wenten krune kasar. Krune kasar inggih punika krune-krune basa Baline sane rasa basanyane kawon. Contonyane ngamah, cai utawi nyai, pules, pethe, medem, nah miwah sane liyanan. Yening dados tunas ibu sampuna nganggen krune kasar basa kasar nggih. Ten becik yening pireng nggih. Nah, amunika wau materi indik anggah ungguhing basa Bali. Dumugi alit-alit presida nganggen anggah ungguhing basa Bali ritat kala mebabaosan ring masyarakat. Yeni ngomong jak guru, alit-alit punapi patutnyane ngomong, ampunen basa kasar anggene. Yeni ngomong ngajak orang tua utawi rerame, ampunen masih taler nganggen basa kasar nggih. Nah, sinep ibu antuk prame Santi. Om Santi 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 Om.